Lakhain ko rahini Balipathar MSC constituency ke parlo Y terang arong mate Waisong Aklam along election campaign rally mate CM star campaigner amei mission pen pachunpon. Lason si me ke cari pon silar son rongpi Balipathar Mondal Committee amei phupen alohi pachini pondo. Lapen me ke phalam the local MSC kadom terang pi pen thampon. Alohi sarpoman pen Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Kiliram Ronghang, MP Amar Singh Tiso, MLA Dor Singh Ronghang, ex EMG Van Chandrapatha, Roland Killing, President BJP East Karbinglong District, Dr. Deepjyoti Siam, Convener Media Cell Anparta, Manpeng Kedo, Kithegding Atum Chetongdun. Aduntu Melong CM Star Campaigner Ahut, Rarapan Lam Chaki Pitekang Tenke, Jongsi, BJP candidate Surjorong Parpan Balipathar constituency long ong tunga vote pen pahai pon pulote engineering college ta pen land donor tuma phan kewangji jangni jekloni phai phuani appointment pipon bek popusi vaidak klar sap pen jaipon anparta number inko rahini Balipathar MSC constituency arat ajak dingklui pen kar I kemang MSC kadom terang pia phan EM pipon bek po jongsi ong tunga vote pen pahai pulote pusi lamchak pitekang Adum thu mai long pharoi si sosiarat APHLC Congress United Democratic Front of Balipathar mate UDFS atum BJP long chipogdun lapen pini bang so me long kadukawe bang pharo truck sosiarat chitongdun si meng RDP dun 13,000 मान होंगे जन कानून से या तो अपने लोगों को ऐसे 1,000 एक्स और कमिटी चेयरमैन एक्स कांग्रेस कांग्रेस ऑफ डॉक्टर चेयर करी कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी Sangti Dipen Project Terang Karbinglong Live